Ketheka ni wirigiro bwakwa no ithirite orena ntuku njega na rwaire Alhamis tariki 22 mweri Jojo Januari mwaka ni 2025. Bita wakabwe mutharimi gushugiri ngatho cemwanya ni bwega muno amu nontu bagututhura nontu baku tugitwika nyombe nteto era iri negweta kadetune ka Mero kumakire nikire na kimoni. Thank you very much. Ukolelo gwitana mbere utathingatira nya kire mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya ona kinya YouTube @Meru TV Kenya turi live itana mbere guchangia jera tukwithira tugikunenkeria na randi kibetu banteto banditetiri gutigira ritho nire kwanganga maturene bakimureka yara ya bata kirewe etwambiriri na mantu yeye nyota program na juni mubango jwa uonjorithia kumakire thirikari nene na Rais William Ruto atongeretie mboto ya siasa ba Kenya Kwanza ario munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki CS Salim Vuria na kinya ngavana wa Meru Mutuma Ntwaithingia gavana wa Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki ninge Cecil Barire wa Embu ni kiri mutaratara jo mbesha kiminja kia mbesha milioni igana haria 64 iritengerwe ayuthi mbeo mbithi kuma county ishiri idatu cia Mount Kenya East ngiro kiyangiri 6,700 ja 20 baraba irigiri kwithira bakigunika na mbesha baribari shiringi 50,000 gicunji kia mbere ni shiringi 5,025 ithatu igita kiri muthithu jwa aba na aba account ire igatonya kiri NSSF ningi kiri gicunji kijiri 25,000 ithatu igitonya kiri account ya aba na aba saving account rungu rwa NSSF ni riboti ya Mutugi Okiambe Nguru Kiambe ombithi ngiri 6,700 kuma kaunti ya Embu Tharaka Nithi na Meru naro nibagunekete na kigena gia shiringi milioni 168 kuma kire mubango jwa nyota ario muyuthia kwamukira shiringi 25,000 nikenda kwanjiria biashara nikenda nabo bagaitithia muturire na mubango jwithira jukiruguru ni mutongeria wa Nthiguru William Samoei Ruto kienene gia kinoru. Viongozi wengi wanasiasa wanasema tutashughulika na vijana, tutapanga ajira ya vijana, tafuta nafasi ya ajira ya vijana. We decided as an administration to match what we said with what we are doing. For the first time in the history of Kenya, and I say this without fear of any contradiction, for the first time we have a plan on how to create jobs for the young people of our nation. That is why we are sitting here in Meru. Hapa hatujakuja guesswork. Hapa hatujakuja kubahatisha. Hapa hakuna ya kesho na juzi. Hapa tunamalizana leo hapa. Kila mtu anaondoka mpesa yake na tutakufuata tusimamie biashara yako. Zamani watu tu ni kuongea. Kuna viongozi wengine nimeona wanaleta siasa kwa hii mambo. Wengine wanasema si pesa haitoshi. Wale ambao wanalalamika ya kwamba hii pesa ni kidogo, wao wenyewe wamekuwa viongozi na hakuna hata siku wamesaidia kijana hata na shilingi 5,000. Wao wako na pesa, lakini kwa vijana wengi 50,000 is money that can get them started off even as they are supported to grow the business in the future. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli jameni? Hii mradi wa nyota iendelee isiendelee? Ni mubango joringi nje kinenga vano wa Meru Mutuma Ntwaithingia agitumire kweberia maraija license cia biashara kirembe ombithi bagunekete na mbesha ijine kenda kubauthiria ngarama. Ile miradi itaanzishwa, biashara zitaanzishwa kwa huu mradi wa nyota. Hakuna kulipa licenses. Tutawalipia kama county government of Meru. Kama county government of Meru. Vijana usikule mbegu, ambia aliye karibu na wewe usikule mbegu. Na wembi Tracy Kalwitha withirite mustari na jwambere kire mubango jojo jwa nyota akiromba mbeu mbithi bagunekete na mbesha iji kwanipa gwitumira uria kwagirite na ethira gikatha mutongere wa Nthiguru William Samoei Ruto na munini wawe ni kuthuganiria mbeu mbithi. Mbesha iji ugataka it is over 120 million in the economy of Meru. Ikuona ni nyore oeta gweka ngoko
akagura mutujwa ngoko ke neighbor akaandika muthaka veterinary doctor Moyuthi akagura simiti ke Moyuthi mwenzake tutiendene babu ayuthi na bangina nabo babatetheri nya kuona gwita ngogeu na nya kuona mbeca yu igwe kwa bank bwega na igutumirika bwega oria gukaya ngiri 25 kana ngiri 50 ni tonga bire babwenyenye baratweta babwenyenye na bono ibainganerie na bamonye iborero imwana inchi bate kwerewa inyathina cha grassroots imbio na karwetha no turana vijana na aja no kwerewa thina ciao agaikia agenda ciao mbere. Tunakushukuru rais na tunakuambia tutam. Kwanza tukianza tulikuwa tunaogopa vijana watakula pesa, hawatafanya kazi, lakini wale ambao vijana tumefunza, tumeona walielewa vizuri mafunzo, tumeona wote ambao tuliwaelekeza watafanyisha biashara kazi. Uti mtu akauma na aria akauma eja kunenkera mbese yu we muthaka uyu nyomba u indi nandi no kona president wetu no ntubwa rwendo rwa ruru nene no mbeti kurekeria mbese ukendo tetheka anko boromba na gitio gikinene mbese ibuketa kwenyangia iteni biashara wena kintu kira wigagwa muno kigukenetie kugita mbese imbere burua tucokeria rais wetu nkatho no ntubwa kumba twa mbese isi komba tukiria tukomba kwanjiriria biashara cietu tututengemea mtu no riku ara turaria biashara akirina lakini tutekiomba ku implement biashara no tutena mbesa lakini dhai tuena mbesa. Hii pesa itanisaidia sana kama mimi kijana na bangita kwa mbele biashara ya cyber ndreta bure mashini bure rims bure stationery kidogo kwa mbele kango kako ningwetegia komba kuandika vijana baba inge. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Nkiruki omushamanio nejo ja wonjorithia kiri Beo Mbithe Kinoru Stadium akaunti ya Meru Rais William Ruto na aritie manto yeigie kwagirithwa kwa kithomo nthiguruni na riu gite thirikari ni rikitie mbesha kenda ititheria kuruta murigo jo murito iturone bia aciari akiugo te mwana batiteri kwithira ari muci nkiruki no ritie arimu bagaikia aciari tirotiro mwana aitikirwe obura ari nyakethira gutina uniform ni ripoti Jeff Wagituma. Akiaria President William Ruto nterecha Meru muthenya jwa narua na ugite thirikari nene ni rekeretie mbeca macukurune na guti mwana obatere kwithira ati gwita cukuru na kuria tongeria ba matura ciburo wa mwana achari bethire bakigwatanira kuona ana ponthe ni bakuthoma. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs, na assistant chiefs, na members of provincial administration. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Tunaelewana jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Kiri class kia grade 10 mutongeria ujo na ugite ana ni bete na uniform ira barathomaga ne ombere nikenda gukinyaniria kithomo kia grade 10 kia ana ponthe baraumire class kia grade 9. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru. Na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school, akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. Tunataka kila Mkenya, kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Kingi kumakiri mutongeria ujo wa Mugongo. Ndio sababu tumehakikisha kwamba vijana wetu wa kwenda university na TVET pia tumeongeza pesa yao
ile ya Higher Education Loans Board na tumeweka new funding model ambayo inahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya, hasa watoto kutoka jamii maskini, tunawapatia scholarship na loan 90%, tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyumbani kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Bwe bwakenda bwe 13 tie kinya mawega aletete ruterene rwa kithomo akimulika bunene kuandika arimu kiri macukuru jaja na kinya nkuruki kwithira kijaka. It is the reason why tumeajiri walimu 1,100 kusomesha watoto wetu, so that every child apate nafasi ya kusoma. Ndio sababu tumeongeza budget ya kusomesha wa Kenya kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700 mwaka huu. Tuhakikishe hakuna Mkenya anakosa nafasi ya kusoma. Ndio sababu pamoja na hawa wabunge tumejenga madarasa mpya 23,000 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto, in the last 3 years we have built 23,000 new classrooms to make sure every child is in class. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau tugitira ikinya oriu ya mantu ye kithomo mubunge gicimbunge kia Igembe Central Dan Ekele Karitho narwakire mujamanio maili 3 na thite agitirimana na aciari ningi na arito na arimo irinjira ya gukiria kithomo ntere isha Igembe narutite mbesha cia gutetheria ana muno ba grade ba form 4 kwithira bakimilikilia kithomo kiao ne Kia mwanigweto anteto kuma mwirio jwa Embe Mukio Mkonja. Wezura mono kuowe atale kole ana bandika wa one principal wa chukuru ato mwobisine kenda andikwa ayewa mbesa yu ute mwana kinyo mwe form 4 to kwenda aji mbesa iliko ore kwa no tale kwa bonga form 4 ni mubunge ndani kelewa Karitho urani wa Igembe Central kinyete nterese maili 3 kururia mubango yo kurira ana barabande na barani ba form 4 fi kaita karake ariende na wetewe ne kita kithomo na mbere na bora kwenda ni kumba kwitha ayo kire kithomo nterese Igembe Central na ibonto kinyakiria na barabangi badi maskuru na bonka mwana ombere kwithira ke apply mbasare akomba kwithira kiona mbesa obonga mwana we secondary kinyo we form 2 obonga mwana we college obonga mwana we university wala wende wali ambassador akona oronete mwaka jana ingome yako la ndo kulinga bitina bakawa bala ande wate we form 4 ade kwewa bele ni alongo kwa bala ande bondo baba yetu mwaka jana lakini form 4 tulele sio andi kuna wengine hata wanapiga siasa mbona unapatia form 4 peke yake sasa unataka nipatie ngapi nipatie nani wewe una mpango gani zaidi ya form 4 no ongea wana huko katika kinyama kwa form 4 wake sasa leo amechukua milioni 1,344 akone mupo tuko hawa wazazi walitoroka akone mupo akone mmeenda na milioni 1,287 kaitena kau kiri mubunge ona atongoria barabangi bo mwimbirite ndi ne bonanite kuria kwaniro ko bakiwate monka thai na baba ingine bakomba kwitha betera skuru na baingi bo kaita karabomba kwitha bakiregister kiru ke muthia bate kuya skuru. The biggest elephant in the room, members, it is absenteeism in this region. Absenteeism is the worst thing and we need to fight it with all the means. Baba alimu beto kuona aja kinya akaidide effort yekari without students in the school that will be useless. Kodo kede na mwana mochie na ntewa na tuwa majingo ya te abawa ate eite ida dinere ya ndo wata kwa to kira koma etere ya jongo be baito ya tujumbe ne woga mde mwana kenda ya kuomba kuria national cake na kuite nene kenda tore andeye no kwa ti mwana ngireni kwa sababu na kidite abotamo na msele na wakati utakwenda kuona mwana form 4 ngireni kenda na beto mambo kuloka
Nonto mwana leo kananyeza sukuru ana thate babe ya sukuru kirasi ni ana banana baba ni na beta kwa utorwa gaito kwa ni sukuru tokendelea batu wera nyabi yako lebe misaanda na muthiatha kiariria mantu ya koni grade 10. Turn up is very poor. Grade 10 is sub-county schools. Na chief wa kwariria kirasi ari bo twire kyo kyo baiya bakinya bamwe ba mucie ni urure clearance. My plea neke our colleague HO High Junior School. Awa ni grade 9. Baba de grade 10. Kinya baba tena uniform. Nete day school na uniform wa ni grade 10. Na TSC direct iba kumenya bau. Mosia ya kiba ngakulie uniform mwana kumekirasi. Uniform wa ni grade 9 na kumenya grade 10. Isa sawa. Mosia ya kiba ngakulie mbia uniform mwana aliye kirasini. Ito kwa tani ando beto. Na bila ino kodona mbia kidogo mwendi na mbia shukuru. Tena lazima utore mbia sionde. Iwe na mwendi ya shukuru kumenya grade 10. Euni agizo ya rais. Kiripotera Meru TV kuma maili 3 Igembe Central. Mbeta mukiri onkonja kagitene wakau CS Opio Wandai akiaria arintere shampunguni kamwatho nikishukumbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi na tarite mubango jwa thirikari jo waki bwa damu inene ira igatetheria kaunti ijire ira ya Tharaka Nithi ningi ya Kitui ntere cia Mwingi North na aria kwithirite gukirumirirwa ni Kiaramu Tharaka ona ntere i cia Kitui nonto ba magaruku ja riera ni ripoti ya mwandiki wetu wa Nteto kuma Tharaka Dagara Wegona. Voipo Minista wa Mainyo Opio Wandai agwererete mpunguni ntere cha kamwatho gichigamunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi kere ndionga yake ya kuona bantu ara ndamu ya kiboke gakwa ara kiariria mwingi ugite ndamu ine gatetherekeria mantu moremi kugwata mainya mastima na kinya kunyithia mikondoria kagita karambura jaure nene kiria kariba na itia muru athagana. A plan for many years as government to develop a multi-purpose dam here, the famous High Grand Falls Dam. That will of course address many issues including flooding downstream and facilitate irrigation, but more critically generate power. And that is exactly why we are here. It is still work in progress, but we are more than determined to ensure that this project comes to fruition in the fullness of time. Wandai akiuga bakarutanire wira wa kube na mwingi gukorokera atongoria baba matura na bara bathure na atongoria chinge mwanya mwanya. We are working very closely of course with KenGen, which is the lead agency in this project, the local communities led by their elected leaders, and many other government agencies and departments. This is basically a multi-pronged approach involving many stakeholders and participants. And it's also part of our journey to achieving the first world status. We are essentially implementing the very progressive and transformative agenda of His Excellency President William Ruto, that ultimately will see Kenya attain the status of the first world. Jare mukaririgete wankiama yarekithirie bakenjeni bwana Friend Agoi akiuga mutaratara yo wenji bwanda mwakiboka no tuchetie gitandika gitanika kakore na wero bwa komianjeria akiuga nikenda kugania roje kirinda mwene wako bagatomera ndoje chingiri kethoro ikerekeire kuma bwa iguru kirinda muchingiri go ndamu ya kiambere na kinyamiro yandeni kagita karako ura gutigera kuguna antu kwa wingi. We have this project that has been in preparations for as long as you can remember, 2011. It's a long period. But now we can see there is some light at the end of the tunnel. You are aware that we have 5 other major dams upstream, and the nearest one is Kiambere. So that water that leaves Kiambere after it has generated power will come and be stored here, including the other rivers that are flowing out of this place, so that we can have water to generate an additional 700 megawatts. That is quite substantial, and as the CEO is saying, it's going to contribute to the growth of our economy.
in the whole of this country. Kuma mpunguni wa Ndagatonga gichiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambita Ndagara waiguna nabo mandereva ni boritwe kwithira bari na kuimenyera barabarene ninge kwathikira mitaratara na mawatho ya ugendi ni kiri mutaratara jwa mauritani kiri mandereba na raba kinyete gikarone gya gutarirwa abantu yegi mawatho ya ugendi iri njira ya gukandana na kuongeleka kwa mitino ya barabara. Mutugio Kiambi na ribotie. Unless imejengwa vibaya kindereba wonde utuo tithairwo ici ukiandereba kanya karia withairwo ako igagukaria miturire ya antu babaingi na ikio twenansirwo kari na twarikanwo mantu ja kwithirwo wisuba na kwithirwa windereba wina kanya gakwithirwo kwengwa wikaritie kendo komba gukaria antu bara bangi nontu ithairwo iri professional very delicate na professional enda muntu ethirwe emakini mono nontu gukamata miturire ya antu ti untu raisi ontuku twendereba bara nojukaia mathaja tano gukamata antu kuma Meru gwita Nairobi na kanya kau konde antu bau bonde betha bagutegete windereba ikendo karia miturire yao na family ciao minene bokari ya urabagetia ngari na kulikanwa mantu ja sheria cia barabara na kuona abiria betu ibete bwega kiria kithairo kirio igita rionthe ngari kana gwitithia ngari kintu kiria kithairo gikia mbere ikuthingata sheria kuma gikurumia ngari mwankari ukarunga manjirene sheria utio gutithairwa sheria na ikio gituma safety ithiro injirene na discipline ukethirwo tina discipline na uti uthingata sheria uti untu bumbika njirene na ikio gintu kiria twenansirwo muno na aru atutegere twi mandereba na mantu jara jonthe thirikari ikirite njirene tijo tukandamisa ijo tutetheria kenda tukaria miturire ya antu kuona ndereba cietu ciena discipline ibakwesimu abiria na mirigo yao ibakumenyera na gwika usalama barabarani kuromba Murungu nya tutethie ura tutikona ajali ura tugeta bwega na tukarebwega ndene barabara cietu tumba kuhakikisha ngugi yetu tumiukiria nkurukie ure rari mwaka muthiru tukamate abiria no tumoto yetu ni service to our customers turenda mwaka juju twe customers betu service ja uboigwa twaria drivers betu na tuhakikishe safety a customer betu tubaka matatu abakinya na raba umite na kubachokia bwega ko inya babu itukubura ibwa mono tubakwija kwithira twina batu ikitarira muchemanio na bukona services cietu kwambiria na ndi tukwithira twina muchemanio ikethira improve na ikethira ile guru muno na mwathani ageta na mbere gutukaria mwaka juu unaenda tu hata unakaa kwa gari hapo unasikia wanacheza school bali umekutana tugitamurikia ndeka imwe ni tucokerete gangunde kombe keruyo geta kuraya Queens Chicken and Chips Hotel jo ukenerebia kuria na bia kunywa bietu bire bithuraniri na kiwango kia iguru turi mutidwa akwina Meru Mosque turi na starters ta shawarma na kebabs extras ta cheese na samosas fresh juice cha mithemba yonthe rotisserie chickens chips chicken pieces combo meals kings meals family packs anitogitaga outside catering turi na outside catering offer kiri customers bambere kopea manto nkoroki turingire thimo kurokira 0727 775 555 19 Coins Chicken and Chips Hotel, fresh and tasty.
tunafurahia kuwa hapa maeneo ya Iego Primary School na bila shaka leo watu wengi watapokea chakula. Leo kutakuwa na furaha katika nyumba nyingi. Vile vile pia tunafurahia kwa sababu kuna tangi, kumekuwa na shida ya maji hapa, kutakuwa na kidogo tutakuwa tumetatua. Kama kawaida yote ni kwa hisani ya Tatua Tatu. Tunashukuru sana Tatua Tatu. I am proud to be associated with Tatua Tatu. Nafurahia sana na tuendelee hivyo hivyo na Mungu atazidi kutuinua. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuko chionde chia juma kwa mberi ya thaa 2:30 chia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wao wanaweka seti kuja unaona kama imejaa uingia hivi. Kedhari mori nikire barebari na mpara na nyonta ni ontubo mantu jareja agirite ni kwethero bakanyirua. Ni bwega muno nondu bakuthura nteto cia Meru TV. Twambiririe na riboti yeigi waki bwa nyomba cia bei rahisi kana mbeca cia kuguna mubuko jwa mwananchi wa kawaida. Ni murandi jwa shilingi cia Kenya mbeca baribari milioni 190 jwa ambiritwe ni mubunge gicigo munge kia Tigania West John Mutunga Kanywithia ntere cia uru ni wandine ya Kenjai akiaria na itete mbere kuringana debe thirikari ya Kenya Kwanza akiwatambaru Rais William Samuel Ruto nikira augite ni gukutha mirandi ya witina mbere kuma kiri thirikari nene. Ni riboti imwende Olaiboni. Nintere cia uru Tigania West kurama mbunge wa gicigo kia Daktari John Mutunga atongeretio rurio bwa waki bwa nyumba cia maraiya nthini cia affordable housing na ni nyumba iria ikethira cia mana yele ya ithano ikirigirwa gutumira milioni 190 untu akiaria Mutunga agua ni njira imwe nene ya kuguna muturire jwa antu baku. Hii ni siku kubwa kwetu watu wa Tigania West. Ni siku kubwa kwa sababu leo tunauzindua mradi huu wa affordable housing. Hii safari tumetoka mbali. Mpango wa serikali ni kuhakikisha wananchi wamejipanga na wamepangwa vizuri. Ndio waweze kupata nyumba ukiwa unalipa rent tu. Hata ukienda kutafuta nyumba pale KJ ama Meadhene, utalipa 3,000, 4,000 ama 5,000. Hii ni 3,500. Na baada ya miaka kadhaa nyumba ni yako. Nyumba yako yukia igedelee kuu. Nende nyumba hii ya affordable housing ya uchi na faida nyingi mno mbele kwa mtu ana nyumba. Number 2 muhimu kabisa ni kuithira yate ya antu betu itariri leo
nyumba ile wako na watu waome asi contractor ngeyale ndio wawe hapana ikako na watu wetu tunaita Oru Affordable Housing Program ama project. Itagharimu serikali kima cha pesa milioni 490 490 million Kenya shillings. Hiyo ni karibu na nusu bilioni. Utachukua nyumba 205, so ni 205 units kwa gorofa blocks 4 ama gorofa 4 tofauti ambazo ziko na chini na gorofa 4, kwa hivyo ni level 5. Kwa hizi nyumba zinachukua, kuna vitu zinaitwa typologies ama types of houses. Kwa hivyo hizi nyumba zitakuwa na bed sitter, 1 bedroom, 2 bedroom na 3 bedroom. Ni untu bwa mukiri na kuirwo konene ne akariba kuntu ko bakikatheta aliara thirikari nene obakira nyumba iji. Ibwa ya daktari umetufanya mambo mengi hata tuwezi tukahesabu. Bwana Engineer, anguere mahali mmekuja mahali mnapendwa na mahali mnapendeka na mahali mtafanya kazi bila tatizo yeyote. Karibuni hapa kwetu Oro. Bwana Dr. Mutunga kirobithiriti antu batiania West nanga agethe abatemetho bathe abakiona nontu into bya byondo tubithitu bichingi nende bankubwira ni atiri no buikwa bora engineer atwariria atwire into biraba wakara na abu antu ba Oro branko boromba basa location ya Oro boithire bore antu bakwatanira na engineer o nekenda ngweriteka haraka ende lo yanto beto muntu mwega tenya maithe njawa kana tebuo iwe ya boreko na yato kuona areko Oku akari ni bauritu witana mbere kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto gitumi niko kaumoka murandi jo nenge kathombere thithietwe gicigo mbunge kiki atigania West ira tutite kuona ara ti Singapore ene Singapore ya bore utenda Singapore ne ngenenge aibo kwenda kwa Singapore ngenenge ibana weta yale wa Singapore nyingi ende bakadithikari loi ibana weta yale kadithikari kenda Singapore sija weta yale no tudhikari nangita kwereko Romaine ni antudiri president wetu tino ndubo kwandu DDS no tumno kwa mantu yombi ya walikamiri na mantu yoka Kenya rwari aturi. Kiripotera Meru TV kumatigania West mbeta wa mwende wa Laiboni. Na jumukana jomurito ni joruti kiri ashari ni njori ncheke yakonie yeige kothomithia ana akiaria mutongeria wa njori ncheke Linus Kathera arinteresha njia ni gicigombunge kia Igembe Central na rutite mukana jomurito kiri ashari baraba kurethia na ana mushi riria mashukuru yaithirite jaki rugurwa nkiro kia kionania kugwata mbaru yendikithia ya Rais William Ruto gutigira ana bonde ni bagukinya kirasine ni riboti ya murithi waba ndo namba no wikira na mimba ana batikinyite kiwango nimbi ukatangari kamatete ana ikamatete ari ana barume baitiro tomera barara tomrume na mware na tomrume barara na barara ri na baite kwa kithake na tabakethia to mimba wike ya kana kwa ukatuwibo tomatu ari ndari tutetha na namba 1 abo tutetha na namba 1 na kithomo nikangwenda obura antu bembe tu antu babo muno angana turu ya mira te matetho kumia chiantu woranja luo no jio mia joni marikuyu antu bembe wata university ya Kenya chionde nibo balinda university ya Kenya ikumia ene na o mebuna atu atake thakene kwa bulu antu beto kwa uto wete kaniria mwanka ni kwa kauli mwe ana beto batoke chukuru nakangwenda obura atire kijana bakaro to mira no tuwe okethingare komitu ya watu wemwe toka yija mauri kana ende yewo no kwando tonge mwana kono ari mwamba ari tatu watire batu totekaniria mira netu na antu banene muntu kinyethete miaka 18 kuita mbere mira to ana batu mira ringi turi antu twene na to watane atu na kauli mwe ana bembe ibaite chukuru na toke akuibwa muntu kubinga mantu yau no ndo antore ndebe na ndo baru ndo mokrati akaminyo tu tawaginya batwe eno ndo kethe namba kwenda kuingitia ri na batu kuingitia amba lo yanto beto na antwera ondera akorwa njuri ni lazima ara antore na ari chamani ari antore na ari
hakikisha na ubocho ana bantu reke bocho ka cukuru nake akwithira mwana antitokete cukuru ndawa mukuru wa awatwe machama ni baungana chibo na kinya borithi muntu wa watwe na ilavya kibi company ne thirikari ya Mwanjori ana baita cukuru watakethe ng'ombe watwa risiti ito cukuru ara wetere tutomba kwithira karintho na ng'ombe ciaku na ilavya ku au na ana bate kuthoma na utomba kinyoka wa dhabu na mbecha ketho tethomi tutekwenda buu na twetekanire na akuru bare abo ne machama ni area sub county chonde twetekanire kuma rende cukuru ekiruolawa ugaita muno mwetho ate cukuru no tutetekeria turethe kwetha twe viongozi ruare ruyo twethe te viongozi tutiete na kande bwera anto betu thayo ketho tena certificate ya form 4 kinya kioro uteona okwandika wera kioro kana vivi ngotala kinya moja ria kuthikantu uteta moja ria mawa wandikwa utena certificate kankwendo obura thai cukuru secondary likuo no wale mwito secondary lakini technical na chiri kuo niyo riboti ikethira itukinyithia muthia ywa yara tukumanganitia kiri metha ya Meru TV bita wa kabwe mutharimi. Thank you very much nonto bwa gotothura witana batu ekinya ntuko nonto baku gotothura tugitwika nyombe nteto number 1 akathetune ka Amero kana burama njenzi wenda kuga nambari 1 kathetune ka Amero nonto bagitumikeu kuma ni kiriwe. Thank you very much. Ukolelwa mugo tungatera krimetare kina di Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Inkwendera goro bubwega enzamai.